आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरे अहनबद मरोइबा पाउ महाराष्ट्र केरला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अमसुंग गुजरात तगी लाकपा पैसेंजर पुमनमक ngasiदगी इम्फाल एयरपोर्ट हेक थुंगलबगा कोविड-19 टेस्ट तौरगनी धर्म कर्मन चिंगबगी थौरमदा मी चांग ककना तिन्नबा हाइरे मणिपुर नोंगमद कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपगी चांग हंथरकपगा लोइनना नाबा फबगी चांग चादा 49.3 यौरे असम तोंगान तोंगान लालोलू मंगागी मियोय 90,000 खुलाई थादोक्तुना जाति की अपुनब इचेल तिल्लरे अमसुंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ngasi अहमदाबाद की मोटेराद मालेम की ख्वाइदिगी चाउबा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम संगारगनी लेबागसिना मालेमगी लाइचेत ओरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमत ओइना लानथेंगनरी लमदमजिकी मियामना सखंगरबा मियोय कयानासु लानफमसिदा माइपांगनबगी दमक आकाशवाणी इम्फाल की ई-पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिंगमकना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा अमगा फुटरुक लामना लेनबा माइ मिट अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड की चेयरमैन सगोलसेम अचौबसिंगना कोविड-19 दगी ngaktoknaba मियामदा अपील तौरदुना हाई मियामबु सगोलसेम अचौबना खुरुमजरी कोविड-19 लाइचत असिदगी ngaktoknaba ख्वाइदगी फरबा पांबैदी सेक्शन बाहाइबसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होनरिबा असिगी मथक्ता अखोय पुनमक्सु भात तामिनदुना लाइचत असिदगी ngaktoknanaba तंगाइ फदबा नियम अहुम खक ngakna सबमिनसि अखोय खुदिंगमक युमदगी मपान हेक थोरपगा फेस मास्क सोइदन उपसी सापोन नत्रगा हैंड वाश सिजिनदुना खुसा सेंगना हमदोक्सी अमसुंग मी अमगी मरक्ता फुटरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बा हाइबसिना इसा अखोयगी नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgdoribani मियामबु अमुकहन खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ महाराष्ट्र केरला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अमसुंग गुजरात की लाकपा पैसेंजर पुमनमक ngasiदगी बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल हेक थुंगलबगा कोविड-19 टेस्ट तौरगनी राज्य की हेल्थ सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर के राजो सिंह थोप चिरोलमना हाई हंदक राज्य मंगा कोविड-19 एक्टिव केस नौना हेंगलप थेंगनरे टेस्ट तगदौरिबा असि मखाताना नोटिफिकेशन अमा थोक्त्रिबा फावो चनगनी मरगसिदा राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरपर्सन ओइरिबा मणिपुर सरकार की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर के राजेश कुमार ना जिला पुनम की डेप्टी कमिश्नर सिंह अमसुंग एसपी सिंह मणिपुर एपिडेमिक डिजीजेस एनफोर्समेंट ऑफ कोविड-19 गाइडलाइंस रेगुलेशन 2010 मपुंग फाना चनहनब खंगनखरे ngarang thokibo order amada डॉक्टर राजेश कुमार ना हाई इमुंग मनुंग की ओइबा धर्म कर्म सिंगदा मी यांखैदगी हेना तिनबा यारोय अमसुंग धर्म कर्म साना खोनबा अमदी एंटरटेनमेंट अमसुंग कल्चर की ओइबा थौरम सिंगदना मी चामदगी हेना पुनबा यारोय सिरोल दुना हाई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अमसुंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अमदी मी तिनबगा मरि लेनबा अतै वाफम सिंग चनाहनबदा थौसानद्रे हाबा पाउ फंगबदगी हुकुम असि थोकपनी मणिपुर नोंगमदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरकपगी चांग असुम नेमथरकबगा लोइनना नाबबगी फबगी चांग वांखलक्तुना सादा 49.3 यौरे राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग नुमिदांग वाइरम थोप चिरोलमदा हाई हौकिबा पुंग 23 दा मी अहुमखक नौना पॉजिटिव ओइरकी हाइबा मतमसिदा मी 13 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकी हौजिक फावुदा पुन्ना मी 19,19,994 पॉजिटिव ओइबदा मी 19,19,993 नाबा फकरे हौजिक एक्टिव केस 53 लेरी हौकिबा पुंग 23 दा मी अमता सिकिदे हौजिक फावुदा लाइचेट असिदा सिकिबा मसिंग सहूम हुमुद्रा हुमदोइदा लेंगदना लेरी अमरोमदा राज्य सिदा कोविड-19 वैक्सीन काथोकिबा मी मसिंग 9,473 सुरे ngarang खक्तदा मी 1,994 वैक्सीन काथोकी वैक्सीन कापकिबसिंगी मनुंगदा हेल्थ केयर वर्कर 9,993 याउरी पाउगी मरक थना अटेंबा ब्रेक अमा ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। टीम अप फॉर टॉयज। The government of India is organizing India's first ever, the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal.
for your remarkable local. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in. Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini. Assam da tongan malalahluk mga gimiyo lisinga manipu kulay thadukuna zati gi apun ba ichela tilare. Gawati dangarang pangtukpa thawrumma da makoina Mukhyamantri Sarbananda Sonowal gi mamang da kulay thaduki lalahluk mga adudi People's Democratic Council of Karbi Anglong, Karbi Longri NC, Hills Liberation Front, Karbi People's Liberation Tiger, Kuki Liberation Front amasung United People's Liberation Army ni lupsing asi Assam gi chingi jila sing Karbi Anglong amasung West Karbi Anglong da operate tawbani. Assam Sarkar na Rajya duda Santrasmuk Asom Thokchul Hogdokpa Unified Command Structure gi mathang ahum leba lalong makada hanba leitena CI operation chathaba santi gi wari sananaba amasung extremist singbu surrender tawhalaga khunta leita hanbagi thabok paikhalakpadagi Rajya duda extremist ka mari lenaba hingsa hantarakpani. Lok Sabha gi Adaksa Om Birla na hayeng ayuk pung 13 makhaida Meghalaya Vidhan Sabha da wangangani madugi tungda mahangna Silongi Sidaida Modiang Diang da sagaliba Meghalaya Vidhan Sabha gi anawa building yengsingani hangchit ayuk pung 10 da Parliament of India amasung New Parliament building gi documentary sing utkani numisida Lok Sabha Adakshana Indian Parliament and grassroots level institutions potentials and challenges haiba khana nebagi thorum amada hawdokani thormaduda Meghalaya gi Mukhyamantri Kornat ke sangma Dona Mantri Dr. Jitendra Singh Meghalaya Vidhan Sabha gi Adaksa Medwang Lindo amasung District Councils Affairs ki Mantri Lakmen Rimbu yaugani. Rashtrapati Ramnath Kovind ngasi Ahmedabad ki Moterada Malengi khwaidagi chawba stadium Sardar Patel Stadium sangaragani thormaduda Griha Mantri Amit Shah yaugani. Lammaker humdoi henbada saba stadium asida mi lakh ama lising taragi phampham legani hauzaki oina Melbourne Stadium asi Malengi khwaidagi chawba cricket stadium oiribani masida mi lising marfudara phamba yai. Lupa koti chani panchang saba Motera Stadium asida corporate box humbudra taruk Olympics seasinaba yaba swimming pool ama indoor academy ama sanaroi singi dressing room mari food court sing amasung club house ama legani. Ngasi asi Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan hawdoki bagi anisubu kumon numitni scheme asi Uttar Pradesh ki Gorakhpur da 2018 gi February 10 da pangtokpa thawrum amada Pradhan Mantri Narendra Modi na hawdoki bani lebaki mafam pugnumakta leiba lawmi sing da sel gi mating piduna makhoi gi sentok hengan bagi wakhalon da scheme asi hawdoki bani PM Kisan scheme gi makha da lawmi sing gi bank account da sahi amada lupa lising ani gi tangkak ahum lak thongna lupa lising taruk pi scheme asi hek hawdoki badagi hawjik phawda lupa koti lakama lising tara henbegi senpham lawmi sing da pithakre. Kendra Sarkar na Pradhan Mantri Awas Yojana Urban gi makha da yum lising yankhai taruk hena sanabasu ayaba pire. Central Sanctioning and Monitoring Committee na ayaba du pikibani Housing masung Urban Affairs Mantri Hardip Singh Puri na hai lisingani kunithoi phawda puna yum koti ama lakh 12 sanaba pandam thambada hawjik phawda yum koti ama lakh 13 rong ayaba pikre mangna hai yum lakh humbudra humdoi hena saba loire masigi manungda yum lakh niphunithoi lising humbudra kanaba phanglaba myoi singda kusinakre. Housing for all haiba wakhalon gi makhada lisingani kunithoi phawda sahar gi kanaba phanglaba yarba myoi khudingmakta pakagi yum sabinaba sarkarna pandam thamli. Loishilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask uppa foot taruk lamna leiba khutsa amadi mai mi taru tanana thamba haiba achamba thawong ahumasi ngangna chatpinaba amuhana ningsingjari. Aroibada maroiba pau amuhana Maharashtra, Kerala, Chhattisgarh, Madhya Pradesh amasung Gujarat dagi lakpa passenger pumnamak ngasidagi Imphal airport ta hek thunglabaga COVID-19 test tawragani. Dharma karmana chingbagi thawramda mi changkang na tinaba hairi. Manipur da nongmada COVID-19 positive oirakpagi chang hantharakpaga loinana naba phabagi chang chada marfudra nipan dasmik taruk shino yaure. Assam da tongan balalawlu mangagi mioi lisinga manipu kulai thadokduna zati gi apunba ichel tilare amasung Rashtrapati Ramnath Kovind ngasi Ahmedabad ki Motera da Malengi khwaidagi chawba stadium Sardar Patel Stadium sangaragani pauloi jare.